Caragao Genesis make school along Lam Kikiklang. Aho long le alam ki puthot ki klang thula pen long le alam ki lake lam ki mi kalilo. La sonti patumi bo signify thong kep arni. Numbering koi raisi Borjan constituency ke parlo. Caragao Genesis make school along lam ki kiklang. Bangso along patumi assistant school inspector kathar soninti kathar lapen hamphanga songa tumpen pen chelangsi kelang chari aphan wang pen arju ponlo bangso karju pon along karbyang lot autonomous council pen thang tai lot men ave lapen ke len pata sitame ave pusi nang pachini dun tangte len allotment lapen council pen thang aron allo ave pinle puson sia chiklo bainong lapen ke evening school kithan ponlong po ke manghumi me pusi assistant school inspector katharson ingti kathar pen ningjip la pen bangso school aphan prapjin pen strict action sitami en ponang pokpokuta pachini pon athe bangso school sitami isi confusion tado Genesis Meg School mamate rong parpi rong evening school maputa pupon la sila puson aron re pen ki claim thap long le ki jor thap bang ke ington milo pusi katharson ingti kathar pen ningje pon la pen ladak ko mat tumsi kachira abdul ma mo porsi ethan po bukajan pen ang kilo birta Northeast Inglong News 24/7 ini ladak Genesis Next School Caragao long complain ke long tingkan public complain lo dat cerok tok abangku kali youth setempen babu singkiling rostom terang rahul rohit terong yang complain nating kan ada department kan ada inquiry under balik no waktu kita me pinalang la so school hampu mate MD Omrit Sangma masih alang ini non mereka bang oleh masih neladak itu teklong tingkan bang ke ini kardi itu kan sih bang le transfer ko anta details atang lah yang kita ngi setong le dan mati ni itu setong le kan non batak ni itu bang ke isi school established itu ada land allotment mate pata longge nanti bahkan aku school foundation council kan itu foundation lah kami recognition lah foundation lah malah yang development seperti itu school establishment padahal ini on the spot kan the construction ada segi bom lah kan kelas ta yang bom mana tapi kelas kosong si yang bom apa bilang ini dalam mimpi kucing itu sama kita tu foundation ada itu kan atau ada waktu jadi bom masih lah details ni memang tu recording up di komputer ben alam di tempat untuk final report panggil itu cuma kasih ये लमा पठा के लपलो अदा स्कूल आमेन पेन सिकेन रंग पापी रंग बे आमेन पेन सिकेन समे लसोलों बांके दा नि तुम दा अडोंग चोक पेना बांके काम बांके क्लेम बम लो लापेन इसोना बांके परमिशन पेनिता बेला स्कूल पेन परमिशन तावे लापेन ako council पेन समे ला लेन allotment लाइ तावे असे लसो पठा बांके नि तुम पाबदिन पेन इंक्वायरी करी नंग कोको de la so long bangke non permission ave pen the school bang class evening school bang than bom lo la pen teacher tum hanta me dorm hata pibom lo la sila mane permission kadu ka ave pen pen goson sila tum non lanang deng non dam thulong lok ma salary ko non pen si kuna tangka pen salary pilong bom ma asil lahe puthak nei tum non tarlet puri polang to phansa me ago laso ka chini je details ka chini je phansi dil tum dak ke bang lo asila dak abandri ta ni tum langdam lo kaddo babe ngai contract pun to suli bom lo
bengke lasi dak la along le malik tak mama adak asiladak ini bangke la long le apota kadok we la ta doma bema la so school long pen council pen ta ani litum ka chini teng potang te thang mane council long pen ke tang university velang pisa julong lasi la so long bangke etum prabjen pen la so inquiry la so council long prabjen pen council long ke thege ding atum council long CMEM MP MLA tum sa me la so prabjen pen la so long le apota kata lebje phansi diltum hin ben sabe chunong rilo itu mahin nil tum hoy pen sampai chunong rilo de la so school ko somsi kumam si amalik malada de la kumasi la so school ka khulima dak without permission dak permission ave pen ko somsi la dak school ka khulirong lokma apen long le kuma long le se la dak la ana long le adang bidang 140 bighas 184 bigha along le tum capture that pen si non la dak alang le tum la high school amen pen si dak long le capture asi nil tum hin ben sambe chunung rilo council long CMEM tum ben chenglok MPMLA tum hanu chunung rilo je laso adema bangke prabin pen dak kelang tawlip donang po je kosom pencil adak laso long le long capture long lokma ba latum akai lok hello pensi teacher da keban dak local tum me kali chula hello pensi ban bomlo lapen dak dorma da chipi bomlo salary da nindor phansi 14000 15000 lason salary chipi bomlo asi kuna tangka mesela tum lan salary chipi long lokma apen dak prabjen pen le tum hen ben stame chunung rilo dak kethe ding council kethe ding MP MLA tum stame prabjen pen dak asolong long lang talit nang ko dan sini tum hen